All India Radio Difu Inkoira Pliang Deng ke Sengar ni Katalon. Bokajana long Karbi Student Association atumpen ganja ke jor abang phi lapen lening koi so se ganja pen ke neblong. Lapen Hong Krama Rong Asor Gujarat Masters Games along kapathu dunjia bang phu aphan arna mahir jume kapajirdun. Kardom Karbi Birta Prime Time Than Bang Lisarim Diso non Birtang Ton Pen Arjita. Karbi ang long rong sopi difu rong Mirtan along Paro Chris Sir Kebra Troxy Kebra Trok Mate Sir Kebra Trok Aninkan All India Radio Difu Station Pangcheng Si Radio appear Thea Pur Kimo along Isi Pun Seke Soma Pangcheng. Lucky All India Radio Difu Paro Chris Sir Kebra Troxy Kebra Trok Aninkan Mate Paro Chris Sir Kebra Trok Aninkan Thang clear ni Karbi ang long arong sopi difu adung rong Mirtan along All India Radio Station Pangi Pangcheng Si Somindar Radio apur kimo along Seramek Pen Ketok Pangcheng Dun Piningkan Thang pli arnian ki Difu Radio Station arta chum harang bong Ningkan inkoira pli ahem kilodlo Laso aparman Difu Radio Station atek kubalong Ningkan inkoira pli ke seng arni along Pacheton si Him ke dok mate keking than si Saifu atum non Difu Radio Station Pen FM 100 Watt Kerot par Jubo Malam Thansi Bokulia long FM 102.7 MHz Lapen Sori Hajana long FM 102.1 MHz Pangcheng Etlo Pusi Birta Kia Batuma Phan Than Bachini Difu Radio Station upon 100 Watt Ajakong Pathete Karbiang long Radio Karjuarat Ale long Jikuta Saifu Pen Bachini too शुभकामनाएं और हम आशा करते हैं कि आप लोग कोशिश करेंगे हम लोग भी कोशिश करेंगे इसका जो हमारा पावर है इसका और बढ़ जाए जिससे कि पूरा कार्यालय FM कवरेज हो जाए। अभी तो आपका मीडियम में बहुत पुराना मॉडल हो गया इट विल बी रिप्लेस बाय न्यू वन एज पर डायरेक्शन ऑफ द हायर अथॉरिटी। थैंक यू वेरी मच। Extend warm greetings and then the wishes on the occasion of the 24th foundation of All India Radio Difu. Assistant Lalmani Lapen Program Executive Junior Strong Pharatum Si Katalon Jaimek Pachunlu Kachini Aphan Chethan Me Bharat Sarkar Kapachethang Mate Pachethang Asai Kam Mate Information and Broadcasting Union Minister PA Sangmari Deng Pen Kang Pula Sok Difu Radio Station Pen Lamet Po Rongbong Terang Hir Jume Alam The Pen Si Radaphan Kerot Parju Pangcheng Halakpu Forest Atowar Krong Thom Pen Difu Radio Station Kedam Atowar Henu FC Theglong Rongbong Timung Memorial English School Pathua Klam Chutianala 5 miles Difu along Thang ni Pai ke Thomer ni Song Krep Phoatum Pen Patir PC Suri ar Muchetong Pen Citizenship Amendment Ekaputhak Kachesong Padupon Ada Porpai Kepapor Pen Rat Chetong Si Rat Kachesong Anjai Mek ASDC Working President Chandrakanta Terang Pen Kachesong Alun Pen Si Maing Pupon Labang So Amai Ke Cheng Pen Kijut An KSA Chief Advisors are singing Leng Pen Si Citizenship Amendment Act Kachesong Amai Pichari Ponlo Citizenship Amendment Act Kachesong Amai Long ATSU Difu Regional Committee MI Phu Bogora Midhi GCS Karbi Anglong Regional Committee MI Phu Prakash Sangma Kuki National Assembly Karbi Anglong MI Phu Thauthang Dimasa Student Union Karbi Anglong Pen MI Phu Dehem Langthasa AAGSU Karbi Anglong District Committee MI Phu Suresh Chetri Lapen Mantai speaking Akhaya Suatumta Chetongdun Difu Manja 5 miles along Songkre Phoatum Pen Chelangsi Citizenship Amendment Act Aputhak Kachesong Kedam Tang Suri Hinira Chris Sir Kepaninkan Citizenship Amendment Act Kevan Pen Inglong Akhai Kupisi Ki Sungjima Lahaya Puthak BJP Asong Atum Kaning JK 6 Schedule Arloke Citizenship Amendment Act Parlole Pula Pen Thang Siksakse Pusirada Panthan Seta Ahok Pedabangki Hauraghat Constituency Kaparlo Rongkut Uttar Bor Bill Alongki 1960 Ninkana Matsi Bengali Hindu East Pakistan Mati Bangladesh Along Pen Suri Vansi Karbiang Long Along Padolo Lapen Rongkhang Ang Namalong Ta Suri Bangladeshi Vansi Padolo
non ke chuplungun edadlo lasi non ke Karbi Anglong constituency pho along anta Bangladeshi atuma phan chongduk dam dete election ta hai un e phere me lapen non citizenship amendment act ke wan pen pa implement that te phere me khangjang lo Lasia hokpet ke thoyalong ke duatum ko anma ka chesong itum inglong along ri ke duatum si chesong parsik nangji lapen labang so mai kapado nang ko ke inglong so atum ka chingrum pet pen ka chesong nangpo citizenship amendment ekaputhak ke Karbi Anglong chot kali Assam North East lapen India adangsi mi chodadlo laso citizenship amendment act ke khamkhe ke itum rada phan thang pakroi pen ka chesong si BJP sarkar kachari atuma phanta kapavir jia phan pakroi thek nang pu lapen kroiji puining chithe do puda huriram terang president ASDC hin pen pachni Karbi Student Association Wolongkama GMI pen thang player ni check artua rong along humri damsi hem me ki chupen ki sum ki pho hem tu na phan ki rap pajir dam pusikat news along betanang pale Bokolia Municipal Board kaparlo ward lakha trok arlo habe ki therong pi rong along thang hiniar ni ajo sirke papor malom karlitang komeswar rong pia hem mi chodera jok ki do anak khia dat hawai mandatlo Lasoki sunga berta long si Karbi Student Association Wolongkama GMI atum rong pi hem along thang clear ni humri dam si kerapa jerdam Kisung ge po rong pi sanghua hemasor purnima ingleng pi asopu akleng habe rong pi arta narkep lapen akibi mirjeng rong pi atum choi peri lapen school ki dunjia phananta akisung do tanglo puta Karbi Student Association asongja tum inje West Karbi Anglong arlo chengbiri timung arong along non hejong hilltop school akimi ingpu pusinil tumalong birtanang pale West Karbi Anglong angkang pho rong khang constituency arlo chengbiri timung arong along non hejong hilltop school akimi ingpu si tok lang aning ki hang klim somara phan panong pon laso school mohes rong hang aphan si pangpu toilo Nogaon Karbi Student Association amai phu barim a visit kro cleared up their on managing committee arpu ke do bang pu atum school kang pu amai long chetong du Bokajan Police Station kaparlo angkang thang ni phai player ni arnitili hinia por malom National Highway 39 atawara kung along ke do lamhoi paite arjiding kluipen ganja ke jor bama birta longsi Karbi Student Association atumpen ganja pen kenem tama birta kat news alhong birta nang pale Karbi Student Association pen ganja ke jor abang phi aphan langchari dun bomsi pinian ke adima long amat ganja pen nep dun checklo Api Karbi Student Association atum Bokajan Police atum aphan hangsi kachingnang check abang phi aphan lapen ganja pen hodai dunlo ganja ke jor abang phi aphan kenep damasai along Karbi Student Association Bokajan District Committee amai phura juing leng chunbang chesong kuru rong phar rap chunbang sarlong rong pi lapen Karbi Student Association Bokajan District Committee dihin rimbang desoi teron atum si chelang si nep dunlo Dongka mukam sarsinon ronghang rong longsing ronghang alang limit hang wo phong isi ang deng pen non ang talon bom ang tali bom si thang ni phai player ni ada por phai sir kep ra chete ma poran ke alang li wo phong ke thom ang deng an nang ke chok mate ke pajura birta pherang kai Kelvin terang pen birta nang pale birta kirip dun long ateng ke longsing ronghang alang li wo phong kapang cheng si lakin kidamtang suri hinira sir kep aning kan pen lo Lapen suri hinira krep ningkan lapen kijut si pining mate suri hinira ingkoya ningkan thang ni phai player nian ke thomang deng nang ke chok mate kijut siang deng lo pusi pherang ke phan than bachini ingdeng ke thoma mo phong ke chok along ang thek mesen pusi long sing rong hang pen than bachini 19 la sinili dak nili tumarong mate dak se kalkli dowan dupa ta king ripen nili dak ilitum kat channel kelang an don rap akit he kiding jirpi long ri long para tumphan kapachini ke la puhenlo la sinili kadok ka ve la Karbi nilitum kurpo la chuarkli chu pheju arat an phan ke nili ninga klong pen ningkan kimilo matela nili hem ka charkli sening rechu farman hoi pen nili kadok me phanta kardom chipajirlo tante la pini la bangso wo phong ki siang ding along tum ko son ang text na tek man nong la vumut bukan nili tuma chor bange hidi hem tapulo
ba mate kharam phia chor pulo la nil tumpini kachu that lage wujon krehini la ar e mate hempu mukrang la sinjata pondet la sila pangrumpet lo wujon krehini ge thanang mongpen chidip chenap ejonta ave pu kapar vi la an chorlo bu kan bang mesen la pengahala long hong bang jon phlige that a jon tin la jon phlia long hong ta abinong ben chenglo sar hala ar nam ge thia hi birni pana long hong ang thinan da misen sa nan malom so pora phan di hinamu phan ton ponsinan Ganj Shopping Mall is a Gulf of Assam enterprise and the Hill Areas Department. A glorious one year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand. An offer you cannot refuse. Ganj Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Dihinamu phit puthot birta long mangthulo Veskar Bianglong angkang Hongkrama arong amekar Prodip Sinar Gujarat Masters Game along pathudunji Laswa Farman rong amekar mate kapathua ningke dogarat Prodip Sinar aphan arna mahir jume pajir dun pusi nilitum pherang kepen kat news along birta nang pole Veskar Bianglong arlo Hongkrama rong amekar Prodip Sinar dongka mukam along kapadu hini angdeng Master Games along chepati dun simitar suri si ki kat kaching bay along aprang sianong e chepare simdun Alangli puthot thang for ni Gujarat arong Sophia along ta Masters Games along ke katche baidun thuji rong asor chepeng si Prodip Sinaraphan tangka asap kerap pidun lapen Karbi Anglong aphan puthot nong me ke banji aphan arna mahir jumi pajirdun Prodip Sinar moi gold medalist puatu dongka mukam West Karbi Anglong Assam State Master Game logot khilisilu marathon race 10 kilometer Gujarat তাত 5 তাৰিখ পৰা খেল আৰম্ভ হ'ব 5 ফেব্ৰুৱাৰী ওলাইছো পাইছিলো আমাৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত যোৱা ডিচেম্বৰ মাহৰ 28 তাৰিখৰ পৰা 30 তাৰিখলৈকে মাষ্টাৰ গেম পতা হৈছিল তাত তেখেতে মাৰাথন দৌৰত 10 কিলোমিটাৰত গোল্ড মেডেল পাইছিলে তেখেতৰ নাম হ'ল প্ৰদীপ সেনাৰ আমাৰ গাঁৱৰে বাহিন্দা হয় আমি একেলগে থাকোঁ আকৌ পুনৰ তেখেতে আজি অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 5 তাৰিখৰ পৰা নেশ্যনেল গেম গুজৰাটত অনুষ্ঠিত হ'ব তাতে গৈ আকৌ তেখেতে পাৰ্টিচিপেট কৰিব আৰু তেখেতে আকৌ পুনৰ গোল্ড মেডেল পাব বুলি আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাই পেলাই তেখেতক আমি সমৰ্থন জনাইছোঁ Pining mate ningkan surihira ingkoya ningkan rong thomarat samtaro rong gobin rong pie rong lapen tok biso phangchua rong chelang pet pen thang ni phai siar ni Karbi Anglong angkang pen ang parta prek jam ande malong Karbi ningkan kimi katalona son thak si rong thomarong arada tung pen ta aliralon pen talondon Pining mate surihira ingkoya ningkan rong thomarat samtaro rong gobin rong pie rong lapen tok biso phangchua rong chelang pet pen thang ni phai siar ni Karbi Anglong angkang pen an parta prek jam ande malong Karbi ningkan kimi katalona son thak si rong thomarong rada tum pen ta aliralon pen talondon Pinia birta kela pon sekang tonek lo dome thakmi kurbang thu